Pozdrav svima, ovdje je profesor Nevenko. U ovom videu ću samo brzinski objasniti osnove painting, to jest alata za crtanje i neke dodatne opcije vezane za općenito rad u VToysu. Ovo će biti neuređena verzija, pa ću ovaj tutorial kasnije urediti. Ovo je samo brzinski. Dakle, ako želimo slikati nešto u VToysu, odemo na ovaj alat za crtanje i sad u njemu možemo nešto crtati. Imamo znači alat za poteza s kistom i znači imamo alat za kanticu koja može popuniti sa te neke dijelove slike. Svi zapazite, ako vam neki dio slike ima rupicu između, onda to znači da će on popuniti sve unutra, a i vanje će boja kamere će proći kroz tu rupicu. Tako da to morate paziti. S tim da dakle alat ima undo opciju. Undo je dakle da nam poništi zadnju naredbu, to jest zadnju potez. I znači pazite s time jer će poništiti samo zadnji potez. Znači ne možemo sad tu klikati undo više puta da bi sve izbrisali, samo će zadnji potez poništiti. Kad ste sa crtežem zadovoljni, onda ćete kliknuti keep i onda će se taj crtež zadržati, i sad možemo s njim nešto raditi, možemo ga programirati i tako dalje. Sve što možemo s bilo kojim drugim objektom. Možemo taj crtež ponovo urediti ako želimo, tako da kliknemo na ovu tu, znači da kliknemo desni klik na njega, pa imamo ovu tu sivu olovku. I sad ga možemo recimo urediti na neki način koji želimo, možemo promijeniti boju recimo i tako dalje. I još imamo neke opcije, na primjer ovdje dolje desno možemo vući pravilne linije, Dakle, imamo tu još taj alat, kako se on makne ne znam, evo ga. Znači to je tu dolje desno, znači tu kliknemo i imamo ravnu liniju, pa nju možemo povući da bude ravna ili dijagonalna, kako god. Znači moramo držati i pustiti da bi se to desilo. Možemo raditi znači kvadrate, to je pravokutnike, krugove, ovo je neki trapez, imamo zvijezdu. I recimo ako nismo sa crtežom zadovoljni, želimo sve izbrisati, možemo stisnuti clear. I recimo ako sad crtamo nešto i želimo izaći iz crtanja, znači odbaciti ovaj crtež, samo ćemo kliknuti toss, to znači kao odbaci ga. Throw it away znači da ga prekinemo. Crtati, keep painting it znači da ipak se predomislimo i crtamo ga. Ako stisnemo throw it away, onda ćemo dakle izbrisati sve te promjene koje smo radili. U kontekstu crtanja, recimo ako crtamo neki novi crtež, ovo ću izbrisati, to da znači da ako stisnemo toss, da onda ćemo odbaciti taj crtež skroz. I dakle još imamo alat za brisanje, to je ova gumica, znači možemo brisati neke stvari. S tim da dakle ovdje vidite, ovdje su vam veličine kista, to jest veličine tih alata. Dakle to vrijedi za kist, to vrijedi i za gumicu. Znači sad kad uzmem ovaj mali alat, to jest malu veličinu, onda ovako malo mi briše. Dakle ova tu naravno je veća i dakle ova je najveća. Znači to u biti tome služi. Također imamo alat za dakle uzimanje boje. Recimo, znači što sad recimo, mi sad tu nešto crtamo i sad nam baš treba opet ova boja. Pa nećemo baš biti uspješni tako da je otprilike pogodimo. Znači kao što vidite, to baš nije lagano. Tako da ono što se tu u biti dešava, ono što je tu korisno je dakle ova tu kapaljka, znači kad nju uzmemo i kad kliknemo na neku boju, onda će nam i to uzeti baš tu točnu boju. Znači to je recimo to što se tiče tih nekih, u biti svih alata ovdje gore, znači ova tu 4. Sad, ono što ću vam još pokazati je neke ovako malo opcije osnovne, neke napredne osnovne opcije koje će vam biti korisne, koje su u biti osnovne, koje su krucijalne, koje su vrlo bitne za rad u VToysu, jer bez toga je preteško raditi u njima. Samo da nađem neki projekt gdje bi to moglo se... Evo, to ću pokazati na ovom projektu. Dakle, ovdje imamo zalazak sunca koje je naučenica napravila. Znači, sunce zađe i dođe mjesec, I sad recimo ono što je tu bitno je što tu imamo, dakle,
više stvari. Jel? Dakle, imamo više crteža. Imamo sunce, imamo nebo, imamo livadu. Jel? E sad, ovisno o tome kako crtamo stvari, tako će nam neke stvari biti ispred, a neke će nam biti iza nekih drugih crteža. Evo, na primjer, ako ja sad tu nacrtam neki kvazi cvijet, sa, recimo, ne znam, plavim laticama, ajme majko, to nema smisla kad je nebo plavo, recimo ljubičastim, samo na brzinu, morate oprostiti moje apsolutnu netalentiranost u crtanju. Znači sad vidimo da kad mi uzmemo ovaj cvijet i stavimo ga na sunce, sad više nemamo sunce, ali sunce iza cvijeta. Tako što kad stavimo cvijet na livadu, on će biti dakle ispred livade, bit će nam bliže nego što nam je livada, jel? Ali mi možemo, ali što ako mi želimo da to nije tu, jel? Znači što ako mi recimo sad uzmemo livadu, sad vidite da je ne mogu uzeti, jel? To je zbog ove opcije koje dakle, smo upalili da je mogli baratati s time. Znači sad kad ja uzmem livadu, sad mi više nema cvijeta, moram ga staviti tu, jel? I sad recimo idem nešto ovoga drugo crtati, pa slučajno tu kliknem i sad moram, znači, i sad sam sve pomakao slučajno. To je ono u biti o čemu sam htio pričati u ovom videu. To se zove opcija koja dakle, kad nju uključimo, ne možemo slučajno kliknuti neki objekt pa ga micati, jel? Dakle, ta opcija se dođe do ovog tu. Stavimo desni klik na objekt, odemo na menu i kliknemo resist being picked up. Dakle, kad to upalimo, više ne možemo slučajno pomaknuti objekt. Da bi ga pomaknuli, moramo kliknuti desni klik i onda ga micati ili sa ovim tu opcijom za micanje, ili sa dizalicom, ili možemo dakle direktno kliknuti desni klik i držati i onda ga micati. Evo, znači to je užasno bitna opcija, jer dakle recimo kad ako radite neke puno crteža, pa onda nešto ovoga idete kliknuti, pa slučajno kliknute, pa sve odvučete, pa onda, znači morate sve vraćati nazad, a još ovo najbolje od svega što ako recimo ovako slučajno pozadinu kliknete, pa je odvučete. Sada nam više nije sunce ispred, jel tako, više nam nemamo cvijet, jel? Odrezalo nam se ova trećina ili četvrtina gornjeg livada. To je zbog toga što nam sad, znači kad kliknemo na neki objekt, on će nam biti najbliži do nama, jel? Ali mi njega možemo natjerati da ode iza, jel? To radimo tako da kliknemo desni klik, odemo na menu, imamo opciju send to back, znači to će sada poslati taj objekt da bude najudaljeniji, jel? Znači sad kad smo to kliknuli, sada je taj objekt iza sunca, iza cvijeta, iza livada, jel? Znači na taj isti način možemo staviti objekt bring to front, znači da ode skroz naprijed, jel? Znači nama očito pozadina, to je nebo nam je pozadina, ona treba biti što dalje od nas, jeli? Tako da ćemo kliknuti send to back i kliknut ćemo desni klik resist being picked up da dakle odemo nazad do znači originala, jel? I evo, znači to je to u biti što se tiče tih opcija. Znači evo samo da pokažem di mi je Harry Potter u kontekstu priče, ali kako bi to izgledalo. Dakle, evo, recimo ja tu imam ovu tu pozadinu i sada evo, recimo čak sam zaboravio nju staviti da bude, znači da se ne može micati, tako da evo, čak dobar primjer. Jel? Ali sad, kako to puno veze ima s radom, pa evo gledajte, ja tu imam pozadinu, imam tu tekst, imam tu button i sad, pazite, kada bi ja sve, kad ne bi stavio te opcije za knjigu, da se dakle ne može micati. Evo sad ćemo naći samo tekst. Sad tu ima više opcije, ima čak i ovaj be locked, ali to ćemo drugi put objasniti, to je u nastavku možda. Sad pazite, ja sad radim ovo to, sad recimo ja želim malo pomaknuti, dakle ovaj tu tekst, ok, sad ja njega malo pomaknem, ali evo, možda ga slučajno kliknem, pa mi se onda ovako upali ovaj tekst, pa sad ne mogu izaći iz toga. Pa onda sad recimo slučajno kliknem na pozadinu, samo sekund,
Jesam li uopće uspio pozadinu? Aha, mislim da je nisam. Nisam je, sad ću je maknuti sve. Znači sad pazite, sad u radu slučajno kliknem na pozadinu. Joj, sad znači moram pozadinu vraćati nazad gdje je bila otprilike. Onda kad je vratim, desni klik, send to back. Jel? I onda opet s početka moram, dakle, namještati. Tako da, znači, zbog toga su korisne te opcije. Znači, ta opcija desni klik resist being picked up. Znači, ja za tekst koristim opciju koju sad ne mogu naciljati. Za tekst, znači, koristim opciju majko mila. Maknit ću pozadinu. Za tekst koristim opciju be locked. Što je ta opcija be locked? Pa to se sjećate, znači kad bi ovdje kliknuo lijevi klik, onda bi, znači, izabrao tekst i ne mogu ništa raditi. Znači dalje, znači sad ne mogu kliknuti na pozadinu Hogwarts, jer zbog toga što mi tekst smeta. Pa tekst mogu, to se kaže, zaključati, zalokati, tako da stisnem desni klik na tekst, opcije, meni be locked. Dakle, sada ne mogu nikako slučajno kliknuti na tekst. Znači, ne mogu ni namjerno sad kliknuti na tekst da bi ga izabrao. Jel? Dakle, jedino kako mogu tekst sad izabrati, samo da maknem Hogwarts iza, je dakle da kliknem desni klik na tekst i vidite, on se još uvijek nije izabrao. Ali ako kliknem desni klik opet na tekst, dobro, sad mi smeta pozadina, morat ću je maknuti. Znači, ako kliknem desni klik i onda opet desni klik i onda opet desni klik, onda će mi se dakle doći meni na tekst. Jel? Znači, to recimo možemo vidjeti u kontekstu ovoga ovdje, jel? Znači, sada kada ovaj tu cvijet znači, ja sam cvijet, ali samo da vidim koja je razlika između be locked i resist being picked up. Da, očito nema razlike, sve isto je. Znači, pazite, onda to dakle, zna biti malo zeznuto jer dakle, uopće ne mogu izabrati više sad taj cvijet, jer kao što nisam mogao tekst izabrati, a to samo znači da moram maknuti ovu pozadinu negdje, da bi mogao onda, vidite, desni klik, neće, opet desni klik, jel, tako isto za ovo tu, desni klik, neće, opet desni klik, jel, ali kao što vidimo, znači smeta nam pozadina, pa u biti to je bio problem, jel. Ali evo, znači to su u biti te opcije koje sam vam htio pokazati, dakle od toga kako se u biti radi neki crtež, jel, znači te opcije za keep, clear, toss i tako dalje, do dakle opcije resist being picked up, koja dakle nam omogućuje da ne možemo slučajno izabrati neki objekt, jeli, kada recimo imamo ovako puno crteža, pa onda da možemo raditi neometano. Znači recimo kad radimo s ovim cvijetom, kojeg sad ne mogu kliknuti jer mi je lokan, znači kada radimo sa tim cvijetom, da onda slučajno, dakle kad recimo njega promašim pa kliknem tu, da ne bi slučajno kliknuo nebo pa bi sve otišlo ko ragu. Jel? Pa evo, znači to je samo jedan brzinski video bez uređivanja ikakvog. Ja se nadam da je bio koristan i vidimo se dakle u sljedećim nekim tutorijalima. Bog bog!